Reka nongere mbahereze ikaze, reka nongere kubabwira nti igitondo cyiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane turazindutse ngo tubagezeho amakuru menshi cyane abakomeje kugenda acicikana ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Waba ukomeje kugenda wibaza byinshi bikomeje kugenda bibera muri iki gihugu, ukomeje kugenda wibaza uko inyeshyamba za M23 zimeze, ukaba ukomeje kugenda wibaza byinshi ku byo igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda gitegura. Ibi ngibi rero nibyo mbanje kugenda nkubwira muri iki gitondo ku buryo bukomeye cyane. Ariko noneho muri studio ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka muhereze ikaze. Murakoze cyane nasuhuza abakomeje kudukurikira muri kino gitondo. Yego, aho ngaho muramutse mute? Aho ngaho muramutse mute? Hano navuga ko turamutse neza ku ruhande rumwe, nubwo intambara igomeje kuba ibicika. Unabura ko muri kino gitondo cya kare amasasu yatangiye kumvikana mu masaha ya saa 10, ariko ingabo za M23 rwose zatangiye kurasa mu bice bigiye bitandukanye bya Ruvugi muri kara gace gaherereye mu majyepfo ya Kamanyola. Mu gace ka Ruvugi gaherereye mu majyepfo ya Kamanyola. Imirwano yahise yubura ku buryo bukomeye cyane, binavuga ko ingabo za M23 bitewe n'umujinya wavuye Bukavu rwose zatangiye nazo kwihorera ku buryo bukomeye ku basirikare n'abarundi ndetse na wazarendo bari kubarizwa muri bino bice. Ariko buretse gato tukiri Bukavu, reka aya makuru yacu uduherere i Bukavu. Ubundi neza neza i Bukavu bimeze bite mu masaha ya nijoro, wenda aho waryamiye, wenda tuvuge ko ubu ngubu utarabasha kugenda umenya ibyaho neza, ariko se aho waryamiye i Bukavu byari bimeze bite? Nk'uko n'ubundi byamvikana ku munsi w'ejo, ni amavidewo menshi abantu bagiye babona ndetse n'amafoto ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byagiye byandika. N'ubundi ni inama yari irimo ibera mu mujyi wa Bukavu, haje nka presse de 24 barahazi benshi. Ni ahantu n'ubundi hisanzwe harimo habera inama yari yahuje abaturage ndetse n'abayobozi ba M23. Navuga ko abayobozi hafi ya bose ba M23 abishyaka rya RCD Congo bari bahari, usibye umuntu uwo twita General Sultani Makenga niwe utaragaragaye muri ino nama mu bayobozi twavuga bakuru. Abandi bo hafi ya bose baba leta isinywa wa M23 ndetse n'umuhuzabikorwa wa RCD Congo Colonel Nanga bari bahari. Inama yari irimo iba yarabaye, bose bamaze no gutangaza byinshi bigiye bitandukanye. Inama isa naho imaze kurangira mu gihe umwe mu baturage yari yamaze kwinjira muri abo baturage wundi yari afite ibijyanye n'intwaro. Navuga ko yari afite grenade zigera kuri 3 zari ziri mu gafuka k'ijugu. Uyu mugabo rero nyuma y'uko abonye ko batabona uko n'ubundi yegera uyu Colonel Nanga, dore ko ari nawe ukomeje kugenda ashakishwa ku rwego rugiye rwambaye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaje gutuma n'ubundi ikizaza giturikira aho ngaho yarabonaga n'ubundi kuza kugisubizayo abamutumye byaza kugorana, biza gutuma ikizaza giturikiriza aho yari ari. Gusa buretse gato nta wakomeretse. Birumvikana neza ko uyu nguyu nyine wari ufite ibi bisasu yari yatumwe n'igisirikare cya FARDC. Nk'uko n'ubundi ibitangazamakuru byinshi byandika ndetse bikanahuzwa no kuba umuyobozi mukuru wa Kivu y'Amajyepfo rwa kuganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ikirombo ku bijyanye niyo nama M23 yari yatangaje. Gusa rero ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ibiro bya perezida byatangaje ko byamaganye icyo gito, ndetse ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bavuze ko ari igisirikare cy'amahanga cyagabye kino gitero. Urumva benshi mu matwi bahise bumva ko n'ubundi ari igihugu cy'ubundi buyagishyirwa mu majwi na guverinoma ya Kinshasa. Ahangaha rwose birumvikana, ahangaha i Bukavu ubu ngubu birumvikana ko rwose amaraso y'abaturage bagizweho ingaruka na biriya bisasu n'ubu ngubu muri uyu museso bikiri ibicika.
ku ikubitiro n'ubundi kizaba kimara guturika abagera kuri 13 baje kuhasiga ubuzima, abagera kuri 5 nibo nabonye bari bakomeretse ku buryo bukomeye, harimo n'uwari wakomeretse ku kaboko, ubona ko rwose ari ibintu biteye agahinda, ariko ntabwo ndamenya niba abaje mu bitaro ndi abahasize ubuzima, ariko ni benshi bakomeretse ndetse n'abandi benshi bagiye bahungabana, ariko nakubwira ko nyine urumva nta kavuyo kawe mu kintu cy'amasaha ageze kuri 3, ariko nagiye kuryama mbona rwose abantu benshi batashye ndetse n'abandi bafunze nta bikorwa biri kubera mu mujyi wa Bukavu. Birumvikana neza abaturage ahantu habaye igikorwa nka kiriya cy'urugomo, abaturage ntabwo bananirwa gutaha ngo bajye mu mago yabo hakiri kare, dore ko baba banakikanga ko umwanzi yaba ari aho hafi. Nyuma y'uko n'urugero isasu gituritse, sinzi niba videwo nake mboreza mwagiye muzireba, ariko abantu benshi bakwiye imishwaro, bari abantu benshi nabura ko byagaragara ko iyo Perezida Evenikate n'ubundi isanzwe yakira abantu benshi ndetse n'amanama, n'ubundi iyo yuzuye haba hari abantu bari hagati y'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 13. kuri ubu bari bakoze bamaze kuzura iyo Perezida Evenikate, bari bamaze kuyuzura ku gace bari bakuzuye rwose, vuga ko hari abaturage bagera hafi ku bihumbi 11 birenga. Birumvikana rwose bashakaga kubakoramo umukwabo, ku buryo bukomeye cyane. Nimba nk'umuntu yinjiranye igisasu ndetse no ku bandi rw'abavugitura, wenda ku bayobozi nka Bertrand Bisimwa icyo yahise atangaza avuga ko yamaganye ubwo bwicanyi bugamije gukorwa na guverinoma ya Kinshasa, ndetse asaba n'amahanga akurikira ubuzima bwose kino gisirikare ndetse na guverinoma ya Kinshasa n'ubwicanyi bugamije kugenda bakorera abaturage, dore ko abayobozi ndetse n'ingabo z'umuvugitura n'ubundi basaga naho inama irangiye bose bamaze gusa n'abava mu nzu, n'ubundi iki kibazo cyaturikijwe haba n'abayobozi bamaze kugenda. Ikindi rero nakubwira ni cy'uko ibi byose byabaye bafite n'undi mugambi wo uruhare rw'igisirikare cy'u Burundi, gifite umugambi kifatanyije na FDL, bafite umugambi wo kuza kurasira abayobozi b'abavugitura abari buze kuba barokotse kino gitero, kuza kubarasira mu bwato. Buretse gato abayobozi b'abavugitura bari buze kugera mu bwato n'ubundi bwa Emmanuel de, ubona bwato butari bwo bukura abantu i Bukavu bajyana mu mujyi wa Goma. Gusa byaje kumenyekana iki nuko FDL yamaze kuza n'ingabo z'abarundi bose bamaze kugira ubwato bari buze n'ubundi kuza kuburasiramo banoje, ariko byaje kurangira atari bo banyuze n'ubundi umugambi waje kubapfana nk'uko byaje kuba bitangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Yego. Noneho aya makuru reka tuyaveho, ahubwo tujyane mu majyepfo ya Kamanyora. Biramutse bite ko numva ko amakuru nkuranga mu majyepfo ya Kamanyora rwose ibintu bimeze nabi, biri gucika, amasasu akomeje kugenda acicikana, ngo inyeshyamba z'umutwe M23 zirashaka kwihimura kuri iki gikorwa kibi abarwanyi ba FARDC baraye bakoze i Bukavu. Icyo nakubwira cyo mu majyepfo ya Kamanyora n'ubundi amasasu azindutse yumvikana cyane mu bice bya Ruvugi, ni amasasu menshi yumvikana ku ruhande rw'igisirikare acyumvikana abari kurasa ku bintu bikomeye ndetse gahunda afite niyo ukwihora. Icyo nakubwira cyo muri bino bice bya Ruvugi ntabwo habarizwa ingabo za FARDC, kano gace kabarizwamo ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Icyo nakubwira cyo ni uko nyuma y'uko Kamanyora ifashwe, ingabo za FARDC zagiye Ruvugi, rero nyuma yo kuva Ruvugi zerekeza muri mu ntara ya Tanganyika, niho zabarizwaga. Kuba rero iyo mirwano irimo iba iri guhuza ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, ni amasasu menshi y'umvikana ndetse n'umujinya mwinshi ingabo z'abaturage zifite. Sanze zinavuga ko nyuma y'iminsi 2 bari buze kuba abafite n'umujyi wa Uvira, byamaze no gutangaza ko Uvira bari buze kuba abafite, ndetse banavuze ko iki gisirikare ndetse na guverinoma ya Kinshasa basa n'abakoze imari mu jisho. Nibyo ngibyo rwose bigomeje kugenda bivugwa muri ano masaha. Ubundi amakuru mperuka ku munsi w'ejo y'ahangaha Uvira yambwiraga ko
inyeshyamba za M23 zisohowe nabi ahangaha muri Uvira, ngo abasirikare b'abarundi bafatanije n'abawazalendo ndetse na FARDC ngubwo izi ntare za Sarambwe zageragezaga kwinjira Uvira ngo bazikubise umusubirizo ngo barazisohora ku buryo bukomeye cyane, ngo none iki gikorwa bakoze ahangaha i Bukavu cyongeye gutuma inyeshyamba za M23 zirakara cyane, zikavuga ko bidashoboka ko zabaho zidafite iyi Uvira kugira ngo zereke aba basirikare ba FARDC ko bafite imbaraga zo kuba bafata n'ibindi bice byinshi bifuza ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo navuga kuri Uvira n'ubundi nk'uko byatangajwe n'umunako mu nama yahuje baba abantu baturage ndetse n'abayobozi bari bakifuze Kongo, bavuze ko mu minsi ibiri iyi Uvira ibuze umunsi kuba yamaze gufatwa n'ingabo zo mu Ventura. Ibi biratangazwa mu gihe n'ubundi iyi Uvira ariyo iri gukoreramo ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ikaba ironetsemo abasirikare benshi ba wazalendo, abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'igisirikare leta ya Kinshasa, ariko byose yego turavuze ko iri buze kubikurikira mu gihe kitarenze iminsi ibiri. Bakuye muri bino bice kandi ku gahunda n'ubundi izakomeza bakabageza n'ubundi Kinshasa nk'uko bari bagenda babitangaza. Iminsi ibiri yonyine biravugwa ko baba bamaze kugera baba bamaze kwigarurira iyi Uvira, ubundi bagahita batangira gutegura ibikorwa byo kuba bagera i Kinshasa. Niyo gahunda n'ubundi nk'uko byagiye bitangazwa, wenda abenshi bari bazi ko wenda nibamara gufata ngo bagafata na Bukavu wenda bazashinga igihugu, ariko byagomeje kugenda bigaragara ko gahunda bafite ari iyo kugera i Kinshasa bagakuraho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko n'ubundi uyu Colonel Nanga yabitangaje ubwo yaganiraga n'ikibazo kigiye bitandukanye aba France 24 ndetse na BBC aba Aljazeera n'ibindi bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Yavuze ko ubwo yarakuriye komisiyo y'amatora yagize Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubutegetsi atatsinda amatora bitewe n'ibyo murasezeranije abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibyo barakomeje bamukurikira, ariko nawe ukabonye ko yavuze imitekerereze iri hasi yanzuye ko uko yamushyizeho ari nako bazamukuramo. Yego, ubu amakuru yacu ntitwayasoheza ahangaha twasoza, ariko n'ubundi kimwe gato nabwira abadukurikiye ni uko ku munsi w'ejo nimugoroba nakubwira ko abasirikare ba wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC ku munsi w'ejo muri Uvira barashwanye ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze Bukavu bageze Uvira, abaturage batangira kugenda bavugiriza induru ndetse naho kuba biragorana baza gusaba ko iyi wazalendo yareka bano abasirikare ba FARDC bakinjira bakabagenzura ikigo cya MONUSCO, aho MONUSCO yakoreraga muri Uvira mbere y'uko yahavuye hafi umwaka urenga, ariko byaje gutuma wazalendo yanga yuko igisirikare cya FARDC kinjira muri kino kigo cya MONUSCO, biza gutuma barashe ndetse abagera kuri 20 ku ruhande rwa wazalendo baza kuhasiga ubuzima ndetse na 15 ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni amasasu yumvikanye ku munsi w'ejo mu masaha n'ubundi ya saa yine gutyo. buretse gato niba byumva neza ubwo ngubwo ni mu madefensi y'igisirikare cya FARDC yumvikanyemo aya masasu. Nagura ko FARDC ubwo yageraga Uvira yasabye ko igisirikare cya wazalendo gisohoka mu kigo cyabarizwagamo n'ubundi kigo MONUSCO yakoreragamo Minisitiri yashinzwe MONUSCO ikigo ikoramo cyo kirimo ubwirinzi bukomeye. Iyo wazalendo yanze kugisohokamo mu kibanza gisohokamo FARDC yashakaga kugira ngo abeyo igenzura kino kigo, biza gutuma rero kumvikana amasasu muri icyo kigo mu kirere. FARDC ko ari kigenzura mu kibazo nayo yanze akugisohokamo, ivuga ati mwebwe mwaratsinzwe Bukavu ntabwo mwaje Uvira ngo muze kutukura muri bino bice, bituma
abagera kuri 20 n'ubundi basigaye ndetse n'abandi kurana n'igisirikare cya guverinoma ya Kinshasa basiga ubuzima. Ibi byagiye bitangazwa ndetse n'abaganga bagiye bavuga ko bafite inzobere nyinshi rwose mu bitaro bikuru bya Uvira. Ndumva rero ibintu bikomeye niba igisirikare cya FARDC ndetse n'abagifasha kurwana urugamba basigaye basubiranamo bobo ubwabo bakarasana, ubundi baravuga ngo abavandimwe baravurana ntibavushanya. N'ubundi ikintu nyamukuru wenda cyatumye banasubiranamo urumva byanditse gahunda yo kuza gufata Bukavu. Baravuga ati niba turiga ibitero Bukavu, Wazalendo ariyo iri kugenzura kino kigo kirimo ubwirinzi bugiye butandukanye, haba amakopera bagiye ahari ndetse n'iminara irimo yo kuba warinda abandi basirikare. Bavuga ati niba harimo Wazalendo, igisirikare cyacu cya FARDC kizagwa ku rugamba turiyeshe, tureka twinjire muri kino kigo mbere yuko igisirikare cy'Ubutura kiragera kiza kizarwaneho turi ndetse naho turi kurindira abacu. Ariko byatumye Wazalendo nayo yanze avuga ati ntabwo byakunda, biza gutuma rero barasana. Ariko muri mu kurasana n'ubundi ntabwo igisirikare cya FARDC bose navuga ko kibasha kwinjira muri kino kigo. Ubundi bagumye inyuma, iki kigo n'uko ubu cyari kugenzurwa n'ingabo za Wazalendo. Yego, amakuru yacu rero y'iki gitondo reka tuyasoreza ahangaha. Nashimira abadukurikiye, nawe urakoze, reka mumenye muri Kirendere. Wowe komeza udukurikiranira amakuru tumenyere uko ibukavu byifashe kugeza aka kanya, utumenyere uko inkomere zakomerekeye muri iki gitero uko bimeze, tuze gusubira mu makuru ya saa 4 ubitubwira uko byifashe gatanu ku kandi. Sawa, murakoze cyane. Reka rero namwe mbashimire twabanye muri aya makuru, mbabwira nti amakuru y'iki gitondo tuyasoreje ahangaha. Gusa mbibutse gukomeza gukora subscribe mujya no muri groupe ya WhatsApp kugira ngo tukomeze kugenda tubagezaho aya mavideo, usibye n'amavideo kandi dukomeze kugenda tuganira byimbitse amajwi ku yandi. Reka mbashimire igihe mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Nitwa Mr. Kenzo, ndabashimiye.